අපි අද උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන ස්තුති කරන ලස්සන පඬුරක් අපි ஒப்பு කරගෙන ඉන්නවා. அழகான ஒரு காணிக்கையை அந்த நல்ல தெய்வத்துக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். එනිසා මේ විශේෂිත ස්තුති කිරීමේ දවසේ ස්තුති කරලා உள்ளங்கையில் வரைந்தவரே, உசுரையும் தந்தவரே, உம்மை போல தெய்வம் இந்த உலகில் இல்லையே. உள்ளங்கையில் வரைந்தவரே, உசுரையும். நேரத்தில் அந்த சகோதரி விட்ட கண்ணீருக்கு பலம் ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. சபை கட்டி எழுப்பினாரு. அநேக சகோதரிகள் இந்த இடத்துல இருந்தாங்க. ஆனாலும் எல்லாரும் விட்டு போன நேரத்திலும் சபை கட்டி நடத்தினது தேவன். சகோதரி நூடாக எல்லாவற்றையும் நடத்தினாரு. අදහස දුන්න නිසා තමයි අද මෙච්චර කට්ටිය හරි මෙතන ඉඳලා අපි සේවය කරන්න උන්වහන්සේ අපිට මඟ පෙන්වන්න තියලා තියෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. අපි පටන් ගන්න කාලේදී ගොඩක් සෙනග මා සමග මගේ අත් අල්ලගෙන මම අන්තිම මොහොතේ වෙනකන් ඉන්නවා කියලා මගේ අතට අත දීපු කට්ටිය ඔක්කොම මාව දාලා ගියා. නමුත් මගේ ස්වාමින් වහන්සේ මාව දාලා කවදාවත් ගියේ නැහැ. උන්වහන්සේ මාව පරීක්ෂා කරා. මම මොනවද මේක කරන්නේ? මොනවද කරන්න යන්නේ? මේ සභාව වායිද? සභාව විවෘත කරලම තියෙයිද? මං සියල්ලම කඳුලෙන්ම ඉවසගෙන මං ඉදිරියටම ගියා. මං ගොඩාක් කඳුළු සලලා තියෙනවා. ගොඩාක් කට්ටිය මේ සභාවෙන් ගිය වෙලාවේ. ඉතින් ඒ කඳුල ඔක්කොම උන්වහන්සේ දැක්කා. ඒ දැක්ක නිසා තමයි අද යහපත් දේවදාසයෙක් උන්වහන්සේ දේවදාසයා එන්ටත් කොච්චර බාධාව තිබුණත් ඒ සියල්ලම උන්වහන්සේ මම උදේ පාන්දරම නැගිටලා මම යාඥා කරලා තියෙනවා මේ දේවදාසයා එන්ට මාස 10ක්ම මගේ උදේ යාඥාවේ මම බාර කරලා උන්වහන්සේට මම යාඥා කරලා තියෙනවා. කිසිම යාඥාවක් முகத்தையும் பார்க்கலையே, முகவரி பார்க்கலையே, முகத்தையும் பார்க்கலையே, முகவரி பார்க்கலையே.